सरस्वती वंदना। सरस्वती माया दिष्टाभिणा पुस्तकधरणी हंसवाहिनी संयुक्त विद्या दानं करोतु मे। प्रथम भारती नम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी पंचम तु जगन्यमाता षष्ठं भागेश्वरी तथा सप्तम चैव कुमारी अष्टम वरदायिनी नवम बुद्धिदात्री चौदशम ब्रह्मचारिणी एकदशा चंद्रघंटा द्वादशे भुवनेश्वरी द्वादशे तानि नमानि त्रिसंध्या पठन् नरः जिवागरे वसते तस्य ब्रह्मरूपा सरस्वती नारायणी परमेश्वरी परमात्मे परमेश्वरी। जय सरस्वती माता। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणप्रदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकर प्रवृत्ति देवै सदा वंदिता सामान पातु सरस्वते भगवते निशेषं जाड्यम्पा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं वदेव देव। जय सरस्वती वंदना। सरस्वती माया परमेश्वरी। जय सरस्वती। श्री पंचमी श्री सरस्वती माया दृष्टाभिणा पुस्तकधारिणी हंसवाहिनी संयुक्त विद्यादानं करोतु मे। प्रथम भारती नम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी पंचम तु जगन्यमाता षष्ठं भागेश्वरी तथा सप्तम चैव कुमारी अष्टम वरदायिनी नवम बुद्धिदात्री चौदशम ब्रह्मचारिणी एकदश चंद्रघंटा द्वादश भुवनेश्वरी। यो इतना भुवनेश्वरीमा म अड्किँदो रहेछु कि। द्वादशे तानि नमानि त्रिसंध्या पठन् नरः जिवागरे वसते तस्य ब्रह्मरूपा सरस्वती नारायणी परमेश्वरी। जय सरस्वती मैया। जय सरस्वती माया। सरस्वती माया सरस्वती खासमा भने स्त्रीको शरीरभित्र आत्माभित्र परमात्माभित्र दृष्टिभित्र चाहिँ सरस्वती माता चाहिँ सदैव माया बनेर एक किसिमको माया जाल माया बनेर चाहिँ भित्र चाहिँ बस्नुहुन्छ अरे कि। त्यही भएर हामी मान्छेले नराम्रो कुरा पनि जस्तो आफूलाई दुःख हुने कुरा पनि छ जस्तो कि छोरी मान्छेले आफ्नो स्त्री भएको नाताले चाहिँ त्यो आत्माले चाहिँ के खोज्छ अरे भन्दा प्रजनन के जस्तो बच्चा जन्माउने कुराहरू चाहिँ एकदम सोच्छ अरे कि। त्यो धरती भएको भएर माया कैद भएको भएर अर्को चिजलाई चाहिँ अर्को चाहिँ व्यक्तिलाई अरूलाई माया दिन चाहन्छ अरे कि केटी मान्छेले। त्यही भएर केटी मान्छेमा त्यही भएर सरस्वती पनि विराजमान हुन्छन्, लक्ष्मी पनि विराजमान हुन्छन्, दुर्गा पनि विराजमान हुन्छन्। त्यही भएर बल पनि हुन्छ, बुद्धि पनि हुन्छ, अनि धन सम्पत्तिको रक्षक पनि हुन्छ। सबै कुराको चाहिँ सम्पूर्णताको प्रतीक भनेको स्त्री शक्ति। त्यही भएर स्त्री शक्ति हुन् श्री सरस्वती माया। नमस्ते नमो नमः।